Ibihe byiza kanizere ko ukomeje kumererwa neza aho uherereye hagiye hatandukanye amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda, tutibagiwe n'abari mu mujyi wa Kigali. Niba uri umufana wa APR kabisa, egera hafi nkuzaniye amakuru aremereye kandi amakuru ndabizi neza ko ari bukunezeze. Tugiye kuganira kuri ekipe ya APR irimo iritegura umukino wa gishuti n'ikipe ya Gorilla, nyuma y'uko umukino wa mbere warangiye ikipe ya Gorilla inganyije n'ikipe ya APR ibitego 2-2. Rero ikipe ya APR yakaniye ati ishaka gukora returu bagana ikipe ya Gorilla bakayicishaho akanyafu. Turakumoza ku muterankunga mushya w'ikipe ya APR yabonye mushya ushobora gusimbura uwo bari basanganwe wari Azam. Hashobora kuza undi muterankunga mushya, ndetse uwo muterankunga yari yaranagerageje gukomanga muri AP bitewe n'igihe kinini n'igihe cyashize, ariko ntibyakunda neza. Turaza kwerekeza kuri APR Day. Ikipe ya APR nayo irimo irategura umunsi witiriwe APR Day cyangwa se Gitinyiro Day. Icyo usabwa weho bana natwe kabisa urebe neza niba warakoze subscribe hano kuri Wolf Sport Rwanda, ubundi tujye dukomeza kugenda tubana 5 kuri 5. Reka duhere ku nkuru y'umuterankunga mushya ikipe ya APR ishobora kuba bakumvikana mu gihe byabiciyemo. Ni umuterankunga w'ikinyobwa cyitwa Amstel. Iki kinyobwa cyagerageje kwandikira ikipe ya APR imyaka myinshi ishize, ko muri sezo ya 2019-2020 nibwo bwa mbere cyakomanze muri ikipe ya APR kugira ngo bajye bacyambara nk'uko bambaraga umuterankunga Azam. Gusa bitewe n'ubuyobozi bwa APR cyangwa se abari bahagarariye APR muri icyo gihe ntibabikozwa kubera bitewe n'imyemerere bari bafite. Kuri ubu ngubu rero bongeye baganiza ikipe ya APR kugira ngo babe basukura iyo deal yo kujya bamamariza babambara ku myambaro y'ikipe ya APR, ndetse babamarize n'ibikorwa byabo bigiye bitandukanye. Icyo kinyobwa rero nta kindi nk'uko nakivuze ni Amstel, ni inzoga ikorerwa hano mu gihugu cy'u Rwanda kabisa. Reka turebe ikizavamo kabisa. Tuzamuka twihuta cyane ko amakuru mfite ni menshi kandi nshaka kugenda nyagabanya mu bice bigiye bitandukanye. Kuri ubu ngubu ikipe ya APR ifitanye umukino na gishuti uri gutegura ku munsi wo kuwa gatatu. Ni umukino uzahuza n'ikipe ya Gorilla, twakwita nk'umukino wo kwihorera, kuko abuyobozi bw'ikipe ya APR kuva kuri bwana Afande CDS Mubaraka Muganga ntabwo bishimiye kunganya n'ikipe ya Gorilla. Baravuze bati ese niba utangiye kunganya n'ikipe ya Gorilla, ayo matsinda tuzajyamo? Bahamagaje rero umutoza bwana Taleb Abdurrahim utoza ikipe ya APR, baramubwira ati dushake match ya returo. Nkomoza ku mukino wari buzabe muri weekend gusa utarabaye, wari umukino wari uzahuze n'ikipe ya Mukura Victory Sport. Gusa uyu mukino ntabwo wabaye bitewe n'amananiza yajemo hagati y'amakipe yombi. Ikipe imwe ivuga ati mumanuke mu majyepfo abariho dukinira, indi nayo ibabwira ati muzamuke Kigali abariho dukinira. Gusa ku mpande zombi amakipe ntiyabasha kumvikana, birangira umukino utabaye kuri iyo nshuro. Gusa ikipe ya APR irakomeza kugenda yitegura iyi mikino, kuko bakomeje imyitozo ari kabisa ku musozi wa Shirongi bitegura iyi mikino ya pre-season, haba imikino yo mu Rwanda ndetse n'indi mikino turi buze kugarukaho ya gishuti izaba ari mpuzamahanga cyangwa se bazakina n'amakipe yo hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Tuzamuka ku nkuru ishyushye, ikipe ya APR yatangiye gutegura APR Day cyangwa se Gitinyiro Day, nyuma y'uko amakipe agiye akomeye yo mu karere, haba ikipe ya Simba Sporting Club ndetse n'ikipe ya Young Africans zagiye zitegura APR Day, biza bigera no mu Rwanda. Ikipe ya Rayon Sport itangira gutegura Gikundiro Day cyangwa se umunsi w'igikundiro. Ikipe ya APR nayo yabitekerejeho, nayo itangira uwo mujyo. Ni kuri iyo mpamvu ku itariki 17 z'ukwezi kwa 8 ikipe ya APR izabikina n'ikipe yitwa Power Dynamos yo mu gihugu cya Zambia. Ikipe ya APR yahisemo iyi kipe ya Power Dynamos ko ni ikipe ikomeye. Nyuma abazi igihugu cya Zambia ni igihugu navuga nanone ntabwo cyasigaye inyuma cyane mu bijyanye n'umupira w'amaguru, ariko kigiye gifite amakipe agiye akomeye. Turibuka Red Arrows yatwaye Sekafa Kagame Cup
yaberaga muri Tanzania umwaka ushize. Ni ikipe nayo ikomoka muri Tanzania, nako ni ikipe ikomoka nayo muri Zambia. Ugiye kureba ni ikipe nanone y'umugabo w'umuherwe cyane kabisa, umugabo ufite ibirombe bicukura za peteroli kabisa muri kiriya gihugu, akaba yitwa Lombe Chibubu. Ni umwe mu bakungu bo mwa kiriya gihugu. Mbega ugiye kureba ni ikipe ihagaze neza. Rero nta gihindutse ku itariki 17 z'ukwezi kwa munani muri stade Amahoro, ikipe ya APR iziziza cyangwa se izakora umunsi witwe APR Day cyangwa se Gitinyiro Days, aho bazaba bamurika imyenda, jezi n'abakinnyi bazakoresha muri sezo ya 2025 na 2026 bitegura sezo itaha, aho bizaba ari imiriro ku ruhande rw'ikipe ya APR. Reka tugaruke kuri iyi kipe ya Power Dynamos yo mu gihugu cya Zambia. Ni ikipe ikomeye ko ugiye kureba, ni ikipe yagerageje kugenda ikomanga mu matsinda ya CAF Champions League ko mu mwaka w'1998 yigeze kugera kuri finale y'igikombe cya CAF Champions League. Ugiye kureba rero ni ikipe irusha amateka mu mikino ya CAF ikipe ya APR. Kandi kuri uwo munsi usibye ko uyu mukino wa APR naje kugiramo akantu ko kanyisobyemo cyangwa se k'impungenge, ko nagiye kureba mu binyamakuru byandika mu gihugu cya Zimbabwe, nsanga yuko iyi kipe ishobora kuza ku itariki 16 z'ukwezi kwa munani, ishobora kuzaba iyi kipe yitwa Power Dynamos, ishobora kuzaba iri gukina n'ikipe yitwa Red Arrows mu irushanwa ryiswe Zambia Charity Shield. Ni nk'igikombe cy'amahoro cya hano mu Rwanda. Rero naje kwikangamo, ese nuko bitaratangazwa n'ikipe ya APR cyangwa se iki gikombe cyo muri Zambia ntabwo kizaba. Ni ugukomeza tukabihanga amaso, gusa icyo nzi cyo nuko iyi kipe yaporopojwe kuzaza gukina kuri uwo munsi wa APR Day ku itariki 15 z'ukwezi kwa munane. Ikipe ya Azam yo muri Tanzania nibwo izaba igeze mu Rwanda nta gihindutse, aho izaba ije gukina n'amakipe agiye atandukanye. Ubwo birumvikana ko izaba ije gukorera pre-season mu Rwanda. Biteganyijwe yuko izakina n'ikipe ya APR ndetse byaba byiza igakina n'ikipe ya Rayon Sports ndetse n'andi makipe agiye atandukanye yo hano mu gihugu cy'u Rwanda. Umunsi wa Simba Day wagiye ahagaragara, byagatangajwe ko Simba Day izaba nyuma y'imikino ya CHAN cyangwa se imikino y'abakina imbere mu gihugu, ko twibukiranye yuko imikino ya CHAN irimo irabera muri Tanzania, Uganda ndetse na Kenya. Birumvikana yuko stade ya Uwanja wa Mkapa izaba iri murakoreshwa. Rero Simba Day ntabwo yaba muri iyi mikino ya CHAN. Birumvikana yuko ari nyuma y'iki gikombe cya CHAN kirangiye nibwo Simba izategura Simba Day, ikaba izakina n'ikipe ya Kenya Police yo mu gihugu cya Kenya. Gusa kuri ubu ngubu rero biracyari mu biganiro, nk'uko nagiye mbibatangariza. Ikipe ya Simba Sporting Club iri mu biganiro n'ikipe ya APR kugira ngo barebe niba bazaza bagakina umukino umwe wa gishutano mu gihugu cy'u Rwanda, nk'uko APR umwaka ushize yagiye igakina n'ikipe ya Simba kuri Simba Day. Na wamenya ushobora gusanga ino kipe ya Power Dynamos byanze, ikipe ya Simba akaba ariyo bakina kuri APR Day. Niba uri umufana wa APR kabisa, jya muri comment umbwire ese urimo urabona ikipe ya APR ukuntu yiteguye muri pre-season na match ifite zitaha. Uri kubona bitanga icyizere yuko mushobora kuzagera kure mwiteguye neza mu matsinda ya CAF Champions League cyangwa se wapi. Jya muri comment utubwire, urebe neza niba warakoze subscribe hano kuri World Sport Rwanda. Nge Nebo Fabrice, tuzasubira ubutaha. Ciao ciao.